언제? daripada kita balas dendam, ya mungkin ya kita lebih fokus ya permainan kita aja. 뭐 오늘 마지막으로 마틴 왔고 선수들이 어제도 오고 했기 때문에 뭐 컨디션 위주 그리고 어제는 가볍게 전술 훈련 그렇게 준비 잘 하고 있다고. Ada beberapa pemain yang datang kemarin dan hari ini terakhir itu ya Martin Paes datang juga. Eh, Ya latihan lebih ke conditioning dan kemarin memang sebentar latihan taktik dan harinya akan fokus juga buat conditioning juga tetap dan sekalian taktik. Oke, iya sebelumnya mau nanya, apakah Messilga sekarang dan Eliano ini ini latihan perdana mereka atau kemarin udah pernah latihan? Kalau misalnya emang udah pernah latihan, kira-kira tanggapan coach mengenai kehadiran Messilga dan si Eliano Rangers di tim gimana sejauh ini? 미실거스가 오늘 첫 훈련인지 아니면 전에 했었는지 좀 궁금하고요. 그걸 했었다면은 좀 미실거스가 이 팀에 어떻게 좀 젖어들었으면 좋겠는지 그런 미셀 거스는 어제 와서 거의 뭐 회복 위주 1조 2경기씩 하고 왔기 때문에 회복 위주 오늘도 뭐 보시다시피 회복 위주 지금 컨디션을 빠르게 회복할 수 있게끔 회복 위주로 지금 훈련시키고 있다. 팀에 대한 희망사항 혹시 감독님 희망사항이 어디서 회복 잘해야지. 잘해야지. Isilgas ya memang datang kemarin, jadi akan perjalanan jauh juga dan lama, jadi fokusnya memang ke pemulihan aja, dan ya harapan coachnya harus bagus di dalam tim. Sejauh ini gimana? Coach kan Martin Paes sempat kemarin mengalami cedera gitu. Apakah nanti dia berpotensi untuk dimainkan pada saat lawan Bahrain atau mengenai kondisinya Martin Paes? 마틴이 좀 부상을 당했었다고 들었는데. 누구? 마틴. 어허. 네, 그 부분에 대해서 좀 궁금하답니다. 선수가 좀 경기에 또 뛸 수 있는 가능성이 있는지 없는지. 경기 뛸 수 있는 가능성은 뭐 한 지금 현재로서 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다. Kemungkinan 70% yang dia bisa bermain atau tidaknya akan melihat dulu hari ini dan besok, dan setelah itu akan diambil keputusan bagaimana. Oke, menurut dokter timnas itu gimana kondisinya Paes? Apakah sangat parah atau gimana? 혹시 대표팀 닥터 측에서는 어떻게 보는지 마틴의 부상에 대해서 심각하다고 보시는지. 아니요, 그렇게 심각한 건 아니고 선수 보호 차원에서 내가 판단할 것이니까 뭐 그렇게 걱정 안 하셔도 된다. Tidak begitu parah, paling juga kalau nggak dimainin ya paling untuk jaga pemain aja sebenarnya. Tetapi akan ambil keputusan itu nanti. Coach, dari saya, Indonesia kan pernah kalah telak banget di sini 10-0 gitu, dan publik sekarang pengen berharap kita bisa menang lagi gitu buat balas dendam dari match terakhir kita di sini. Ada komentar dari Coach Sil? 마지막 그 바레인과의 경기가 10대 0으로 인도네시아가 패배를 했고. 언제? 매치 terakhir ya di Iya, Bahrain. match terakhir di Bahrain. Kita 바레인에서 kalah 10-0. 마지막 경기가 바레인과의 마지막 경기가 10대 0으로 졌대요. tahun berapa ya? tahun 2000, saya lupa, kualifikasi Piala Dunia juga itu 2011? 10년도인가 kualifikasi 그때도 Piala 월드컵 Dunia. 지역 예선이었고 10대 0으로 졌고, 그것에 대해서 이제 국민들은 좀 이것에 대해서 좀 복수를 잘 해줬으면 좋겠다라는 이런 마음이 큰데 그것을 보셨을 때 좀 어떠신지. 아니 뭐 복수가 아니라 이제는 우리가 예전에 인도네시아 아니기 때문에 뭐 그런 복수보다는 우리가 원하는 플레이, 우리가 좋아하는 플레이를 하면서 상대를 이겨야 된다 그런 생각 갖고 준비하고 있다. Daripada kita balas dendam, ya mungkin ya kita lebih fokus ya permainan kita aja. Jadi bagaimana kita memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka, permainan yang kita mau. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen,
terpercaya.